Kırgızlar dünyögü kiri menen, Kırgızlar dünyögü madaniyatı menen, Kırgızlar dünyögü жазуучу Чыңгыз Айтматовтай уулдары менен таанылган эл. Мындай байыркы сөз тастаган маданиятты дүйнөгө берген элдин оозун жаап койгонго хүрмүшүрмөс. Ошол себептен биз Ордун өз эркиндигине каршы өз сүйлөгөндөр боозун жатканга каршы ой пикирибизди билдирен деп келдик. Кыргызстанда ар бир жаран өз оюн эркин айтканга укугу бар. Анткени Кыргызстан демократиянын көрсөткөн мамлекет катары баарыбыздарга белгилүү. Бүгүнкү болуп жаткан окуялардын баардыгы ушундай макамга ээ болгон элдин арасында демократиянын принциптерин өтүүгө болгон кадам деп билиш керек. Эгерде биз бүгүн Мирлан Ибраимовго окшогон элдерин сактап мамлекеттин бүтүндүгүн, аймактык бүтүндүгүн сактоого жан-жогон уулдардын оозун жаап болсок, анда терең жаңылышабыз. Эмнеге Türkiye Cumhuriyeti Parlamenti'ne girişken депутаттардын антынын текстин карасаңыздар, мен жол кеңештин кызматына депутаттык кызматына киришип жатып, Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн коргоого ант берем деп атат. Эгерде Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн коргоого ант берем деген сөздү айткандарды угундуктай турган болсолор, анда 90 депутат антын кайтарып алсын. Анткени Мирлан Ибраимов алардан кем калбай, алар сөз жүзүндө биз Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн коргоого ант беребиз деп конституцияны коргоса, Мирлан Ибраимов иш жүзүндө Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн сактап калган жигит. Кыргызстан эли, дүйнө эли, bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının müçürleri bir de yolu nizamsız iş hareketlerine bağlı emesiz. Varlayımızdağı, ketirgen emesiz, ketirgeyimizdağı, ketirgen emesiz, ketirgeyimizdağı. Bizden onu konstitusiya yenileriz görsetti, o sonra taraflar. Kırgızstanda her bir memlekette, o memleketin, yerin, suyun, neyisi bu el. Bildikim niyetinden bu el. Eğer el bir çekim sürüp bir uçsak, memleketin önü sağlağında, başkalarının sever anlarda takılar.
Memleketli dostlarım bunu kendine nesepleşirlerek görüyordu. Uzun sesle hırmatlı bilim öğrenleri. Yolunun Allah'ın akşamındaki artık öldüğü kötüsü düzenli yolları tutuyorlar adamlara, güveni kurtatanlara, Türkiye'nin oyun aytkanlarga, Avrupa'dan çıkıp tüyeceğin kötüp vergenlerdi kolduğunun orduna, sizler korkutup aldı kapar. Sizler korkular yıllandayı uğurlardan emez, koşamatçı tahtakorlardan korkular. Türkiye adamlarının koynunda yürüp cehillik ötkenlerden korkular. Cehillik'in koynunda yürüp Siner'in koynular ötkenlerden korkular. Siner'in aytkan sözü var, biz için doğarı degenlerden korkular. Oturlar Siner'de anlat üçün mümkün. İrlanda intikizler Siner'de için ölümlerden üçün olduğu için bana canlılar Siner'de buğra gözüne ötkendiği için alarda korkusu davarılar. Eğer onday nesen toplatma kurgan olsalar, biz bütün kurultan sayarız arıyazın müzeleri, oşul söz erkinliği öz orduna dayına gelmeyince nizamlı tavatlarımızda akırına çeyip kulak kurtur örgütüyüz. Siler enilersin köz yaşın jön yerden tökülü. Her bir enerin köz yaşının kömürlüsünün altında Sarıkan Allah cazasını verir, gün altı emez. Koşun sebepten bu dünyanın özüne sokan nizamlı korkutularının Sarıkan Allah'ın cazan nizamdan korkup hakikatta boyunsundular. Padişalar John kaçan görüşmeyiz. Göreğini deyip yandaganlar görüşmeyiz. Yoldu görmeyiz. Çok kuruşa bakılar. Yoldu görmeyiz. Padişalar görüşmeyiz. Evet yoldu görmeyiz. Ateşlerinde fotoğraflar diyor. Ağzı yüzük. Şimdi sonrasını toplanlardı. Yıllar burayı yoksa. Yıllar burayı yoksa. Ana biz daha kommentariyda kıkırağız. Boştonduk. Boştonduk. Yol yok. Yol yok. Boştonduk. Boştonduk. Kommentariy yazabız dostlar. Kommentariy yazabız. Koşulup kollayыбыз. Kana kança ekenibizdi көрсөтөлү. Бетин жаап алгандар, акчага сатылгандар деген Бактияр Карыбаев. Көзүңөр ачыкпы же башка жагыңар ачыкпы бул жерде бетин жаап алгандар бул Атай акциянын катышуучулары. Мен жакындатып бир көрсөтүп коеюн. Урматтуу фейк Бактияр Карыбаев тияғы ачык адам. Бұл бетін не үшін жапқандарын жақшылап оқып алыңыз. Бұл жөн жерінен емес, бетін жауылғаны. Әлемін Нұрлан Нұрайымовтың жазған Жансы деген Нұрлан Нұрайымовқа қойылған күні бойынша мен кешінде оқып шықтым. Ал жердегі Нұрлан Нұрайымовтың лексиконындағы сөздер емес ал. Мен Нұрлан Нұрайымовты 10 жылдан бері жақсы білсем, адамдар ушундай топторго бөлүнөт. Кимдир бирөөлөр жаза билет, кимдир бирөөлөр айта билет, сүйлөй билет. Нұрлан Нұрайымов антип отуруп алып жаза билгендерден эмес. Анын көкүрөгүндө кайнаганы мээсинден обработка өтүлүп тили менен чыгат. Ал эгер айтчу болсо өзү менен айтмак. Эгер силер мына окудуңар, эмне үчүн беттерин жаап алганын түшүндүңөр болуш керек. Бул мындай орусча айтканда чисто мындай десем, сарказмда айтса болот. Бул азыркы биздин бийликтин же болбосо ушул улуттук кордоо мамлекеттик комитетинин же кызматынын каалоосу ушул болуп атат. Тынчып үнүңү чыгарба, сүйлөбө, пикириңди айтпа иштерде дегендей булардын каалоосу ушундай болуп атат. Bundan keyin biz soz tarmaqlardan pikir жаза албайт экенбиз.
Тукаева. Aslarning familiyalarini aytib turadi, o'zi kim ekaningizni. Hurmatli bir qayrim hurmatli birlikdagilar. Söz baktan söz sanatlarına dünyada tutum dikenler, dokumenler veren dünyada bilmez en güzel madaniyatçılık esersiz ulu elin madaniyat hizmetkerleri oşol murasçı, oşol tinçlik eserip sürgen uğulları kadağın arkanday meseli cevap oturup bırak ayağında bölüşөбүз, урматтуу кеңештер. Максималдуу түрдө бөлүшүп жардамдашыңыздар. Анын бурчуна жеткендей кылып бөлүшүп, таратууга жардамдашыңыздар. Söz erkinliğine мен азыр камерага микрофон улаган жокмун, үзүп койдум. Точнее. Бул жакта микрофондо сүйлөнүлүп атат. Тарапташмалар атай колонкаларды уюштуруп тур. Ağırlıkına taşırılған mezgilde ғана çığa қалып, бүгін сөз еркіндігіне, құғындыққа, жолдық президенттігіне, біз сияқты Қырғызстанда болып жатқан барлық басымдылығыларға, барлық саяси құқықтарға, барлық сөз еркіндігіне болған қарсы әрекеттерге, мұндай ұсырларға бағын шығып, келіп өз пікірлерімізді айтыңыздар. Әскери бұл сөз еркіндігі бір ұрайымыз еркіндігіміз, ұрайымыз сөз еркіндігіміз, бұл оғымыз бір ұрайымыз бұл erkinlik bir ғана yayınысы басына байланған бір емес. Өкілеттен барлығыздар өз пікіріңіздерді жазуға, қасыртылған видеоларды бөлісуге, ақиқатты шешім шығаруға, талап қоюға, сіздердағы өз пікіріңіздерді жазып, қалдыруға шақырамыз. Анткени бүгін ұрайымызды Oğuzlukta емес, Kırgızstan'daki söz erkinliğin oğuzlukta ölçekkandığı bağırımızlarga mağdur. Burayımızga! 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 Söz erkinliğine! Söz erkinliğine! Eğer Kırgızstan'da nizamda üstünde kuylap, hakikatta doğrusu severeginde hesaplar çapağız degen bolsаңыздар, anda fake'leringer arkalı, trolleringer arkalı, görüngen bir cüzecekler arkalı, açık ayıptın provokatsiya жасап, үйден тыш керек, тигіз керек дегендердің жауапкершілігін қарағаныңарда бүгін ел сілерге байлы демегелі. Теке қаршы өз koltuğların altına iki öğün bayrağı alıp, Allah'da arıldatıp, sizlerge gün işinlerge turan eşlerini aytıp koysa, oşularga karata bakıp koyuyorlar. Baş korgo çarası hazır sotunda karalat. Sot kança eken bizge malumat berбей атат. Буга чейин тактай албадык. Адвокаты дагы эч кандай азырынча маалыматка ээ эместигин айтты. Себеби жасалып аткан Мирлан Нураимовго, анын адвокатына, жалпы ушул жерде колдоочу тарапташтарына жасалып аткан улуттук коргоо эмес, улуттук кордоо мамлекеттик комитет тарабынан жасалып аткан мамиле такыр түшүнүксүз болуп атат азыр бул жерде. Соту канчада болот, азыр анык эмес. Анык боло элек, айтпай атат, маалымат беришпей атат сизге.
paxtakorlarga qarshi ishlaydi. Prezident bu harakatlarning barchasini Milan Nurayemov'un künösü uşul. Söz erkinliğine, söz erkinliğine, söz erkinliğine, kuygunlukla, 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 Adattağıday. Milan Nurayemov'un negizgi künösü men oyumça былтыркы жылы эртең жакындап келип атат. 1 жылдыгы болот. Октябрь айынын башында Ташкентте кол коюлган Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чегераны чечүү маселесинде 57 миллион 310 миң метр квадрат жерден турган Кемпироват суу сактагычын Кыргыздын жерин 57 миллион 310 миң метр квадрат Кыргыздын жерин жок эле нерсе үчүн Өзбекстанга өтүп кетүүгө каршылык кылып Кемпироватты Өзбекстанга бердиртпей койгон. Тагыраак айтканда ушул эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, ошондой эле биздин президенти Садыр Жапаров Мирзиёевго Өзбекстандын президенти убада кылып келишкен 3 айдын ичинде Кемпироватты Орто Токойдо өткөрүп беребиз деген убадаларын аткарылуусуна каршылык кылган үчүн бул менин жеке оюм, бул жөн гана өч алуу. Мынантип жыл өткөрүп, бир аз унуткартып туруп, Мирлан Нураимовду камап, өч алып, ошол эле учурда ошол Кемпироват Орто Токой суу сактагычтарын Өзбекстанга өткөрүп берүүгө болуп жаткан аракет деп ойлойм мен муну, ушундай түшүнөм. Мирлан Нураимовдун күнөөсү мекенин аябай сүйгөнү, ошо миллиондогон метр квадрат жерлерибиз, суу сактагычтарыбыз башка өлкөлөргө жөн бекер жайдан өтүп кетпесин деп ошого каршы чыкканы. Тагыраак айтканда бийликтин каалоосуна каршы чыкканы. Ушул Мирлан Нураимовдун күнөөсү. Демек мындан келип чыгат, улуттун кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, кыргыз жеринин бүтүндүгүн сактоо үчүн азыр туура эмес кылып аткан азыркы бийликтин жасап аткан иш аракеттерине каршы чыкканы Мирлан Нураимовдун айыбы ушул. Андан башка айыбы болушу мүмкүн. Ал комментарий бул жөн эле адамдын күлкүсүн келтирген нерсе, андай Мирлан Нураимов жазышы мүмкүн эмес. Эгер жазгысы келсе ал түз эфир аркылуу, башка аркылуу ал ачык кайрылып айта алчу, ага деңгээли, баягы духу жетчү эле бала. Мирлан Нураимов. Билесиздер, тайманбайт, коркпойт, эч кимден жөн эле кайрылып айтмак. Анан бийликти басмачыдай болуп келип, актаяк көктаяк менен басып алууга төп тамырынан каршы позициядагы адам. Анткени Мирлан Нураимовду билебиз, ал бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын активдүү мүчөсү, активисти. Бүтүн Кыргызстан партиясы канча жылдык тарыхында өзүнүн эч качан бийликти басмачылык жол менен басып алуу туура эмес экенин айтып келген жападан жалгыз партия Кыргызстандагы. Бийлик алмаша турган болсо, ал шайлоо жолу менен, маданияттуу жол менен, жапайчылык менен эмес, маданияттуу жол менен бийлик алмашышы керек. Ушул нерсени, мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү, калыстыкты